Pa s obzirom da su moji đaci deca sa smetnjama u razvoju i da nisu svesni značaja ove nagrade, reakcije su uglavnom dolazile od njihovih roditelja koji su zahvalni što svakodnevno radimo sa njihovom decom i što njihova deca napreduju i njihova zahvalnost nas inspiriše da svakodnevno budemo bolji i da se trudimo sve više i više kako bi ta deca dostigla maksimum potencijala. Ovo je jedno fantastično i nezaboravno iskustvo. Izuzetna mi je čast što sam ušao u polufinale nagrade Prosvetitelji, što sam upoznao ostalih 11 polufinalista i izuzetnih ljudi i sjajnih stručnjaka, takođe i stručni žiri satkan od doktora nauka i članova Srpske akademije nauka i umetnosti, i znati da je neko prepoznao sve ono što godinama radite u 4 zida i izneo to javnosti, stvarno predstavlja veliko zadovoljstvo i satisfakciju za neke naredne male pobede. Prilikom promocije aktivnosti organizacije našeg Fenisa dotakli smo se i nagrade Prosvetitelji, Fondacije Ale Kapčić i sve što fondacija radi za razvoj obrazovanja u Srbiji i isticanja izuzetnih nastavnika. Mogu reći da je ova nagrada doprinela da se podigne svest o značaju fizičke aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju, odnosno adaptiranog fizičkog vežbanja. Postali smo vidljiviji i dostupniji društvu i hvala još jednom fondaciji na to.